Pozdrav ljudi, Luka ovdje. Danas ćemo otvarati sve ove chestove. Kao što vidite, skupio sam free chestove, silver chestove, crown chest, magical chest i naravno coin chest. Da vidimo šta ćemo dobiti s njih. Ajmo da počnemo, silver chestove. Pošto su meni nekako silver chestovi gori od free chestova. Ok, musketar i zep. Musketari mi trebaju. Ajmo. Gold. Mega minion, on je nerfovan. I goblin, ok, goblin koristim. Amo, opet dve karte. Mortar, to mi baš ne treba. Fire spirit, ok. Amo na free chestove. 3 karte. Aj ne budite gemovi, nemoj biti gemovi. Fuck. Ok, dart goblin, ok. Da, i sad sam zaboravio da kažem. Ušao sam u Renu 9, kao što vidite imam 2700 trofeja, to je moj najveći rekord. Ok, gold, zeps i bomb tower. Ok. Sad ćemo ići na crown chest. Možemo dobiti nešto dobro. Ok, 3 gema. Goblini. Inferno tower. Ajde, dart goblini, treba mi dart goblini. Ne, Tesla. Ok, sad ne znam šta da otvorim. Ovdje dobijem 2 epika i 27 rare-a. Ja sam ovaj magical chest dobio u Reni 8, znači pogledaj. Dobijem 3 epika i 19 rare-a. Ajde prvo ćemo otvoriti magical chest zato što nagrada je malo manja. Ok, gold. Mortar. Cannon. Arrows. Opet, opa, odmah prva epika. Drugo epiku. 3 musketara i... Ne, baby dragon. Ok. Nismo dobili... Ok, da sam onda dobio 2 witch bilo bi legendary. Ali ne, znamo da donatamo ovo. Dobro. Ovo izdonatamo. Ajmo na coin chest. Boom. Otvaramo ga. Gold. Puno goldobaki. Dart goblin, super. 3 rakete. I 3 musketara. 33 skeletona. Elixir collector. A ne, samo 2. Sorry. Hoće biti legendary. Opet isto kao i zadnji put kad sam otvarao coin chest. Dobro, nema veze. To je bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se svideo, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se u sljedećem.